नि किन के भइन यस्तो गर्नु तपाईँ ऊ के त्यो रोशन के चिन्नौ र मलाई चिन्नौ मलाई चिनिनौ त्यो के रोशन नै त्यो के रोशनले भनेको थियो ऊ के त्यो ल पार भन्नु नम्बर ऊ के ऊ जाने होइन आज जाने होइन हेलो हेलो बेबी कहाँ हो ऊ के ऊ जाने होइन आज बेबी कस्तो च्याङज्याङ हो त्यो हेलो कस्तो च्याङज्याङ हो त्यो हेलो